Wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 35. Rakkina kee namni arguurraa Waaqayyotti machuu wayya mata duree jedhamuun dubbadha. Yeroo tokko nuti jechoota namatti mannu Waaqayyotti murra namatti man. Fakkeenyaaf mistir nagar lasaw katanagarke lasidib qaniyoonal. Randeebiyaa dhoksaa baay'ee gadhee namatti naayimatte itti matte tuun ta'in guyyaa rakkinaaf arrabsoo kaawwatte. Ishee kana randeebiyaa nama baay'ee fingal. Mistira xinnoo namatti matte yoo ta'e guyyaa walloltaniif guyyaa rakkinaaf arrabsoo kaa'atte. Akka jechuun maal jechuudha? Mistira keenya namatti machuun summii bitannee kaa'anne jechuudha. Namooti baay'een jaalalaan qabanii walitti matu yookiin firummaan qabanii walitti matu gaafa walitti bu'an garuu isan itti mate isaa deebi'ee arrabsoota harka keessa ol kaase isa namni jedhu rasni Waaqayyo jedhee si jiraachisa. Utuu Yesuus kana dubbachaa jiru namoonni mana Yaariyoos geggeessituu mana sagadaa sanaa dhufanii intalli kee duuteetti si'achi immoo maaliif barsiisicha dhamaaf ta'a? Intalli kee duuteetti lijee mootuwal ከዚህ በኋላ ለምን ኢየሱስን ትጠራለህ ያሉ ሰዎች ናቸው። ምስጢሩ ስለሰሙ እኮ ነው። እርጋ ሲገባ እርጉመን ሲገባራ ኢሰት ነማትም ተረ ደርቤ ዱፈ ኢየሱስ ብረ ደርቤና ዱፈ ጀዳያት ኢትፉፍ ኢየሱስ ገሩ ዋን ዱበተመ ሰን ሆመቱ ኡቱን ፍዳቲን ዋን ኢሳን ጀዳን ሰን ሆማቱ ቱን ፍዳቲን geggeessituu mana sagadaa sanaan geggeessituu mana sagadaa sanaan hin sodaatin amani duwwaa jedhe harka keetti ol kaasi ergaa sitti hima amani malee inni du'e siif hin ka'a. በየቤተ ክርስቲያን ከሄዳችሁ አዳራሽ ሙሉ ነው ግን እምነት የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አከዘ አማኒ ዱዋይ ኤኙ ተመነነ ምጭኩን ከነች ጅሮ ኢየሱስ አማኒ ያን ኢየሱስ ታውቆት ደግማለሁ ኢየሱስ ታውቆት አማኒ አኑምት ዱአ ካሱቆት አማኒ አሜን ጀራ ያካት ነምኒ ባየን ጠላ አባቴ ቦ kan talaasi baachises kan talaasi caafes nama bar ameen jedha yaakaati kan si kasases nama kan kasasamtes nama sana keessa bahuudhaaf jecha namichaa tuffadhu Yesuus itti amani. Yohaannis ምዕራፍ 11 ኢየሱስ ይዛለ ኢማኑ አለ እሱ አብሮን ያለው ለማን ነው እምነት የሚያስፈልገው? እሱ ኢየሱስ ነው። ኢማኑ ማን ይሄን ላዛር የሚያስነሳ እኔ እንደሆነ አክሞ ሙጭጭ ኢየሱስ ላዛርን ዱአ ካሱ ነተመናይ ኢየሱስ ነተመና ጀረ ሲትሙ አናቲ ሰመና አባኮት ሰመና አሜን ጀራ ያካት አናቲ ሰመና አባኮት ሰመና ኢነማኑ እምነተል ትዳር ጀምረ ፌል አደረገ ስራ ጀምረ ተሳጋ ወደ አሜሪካ ሲር ቪዛ አጣው አርጊዜ ልጅ አልወለድኩም እንካ በቃጎፍታ ኢየሱስን አማኒ ባቴ ገልታ ነመስ ጭነከ ጅሩ አማናን ጀሪ አራዋን ቀበተማቶ ቆርግቴ ገልተኒ ከከቸልካስ ዋንቲቲ አማንቴ ከነተ ሲብራ ወቴራ አው የሮ ተቆ ማልቱ አቤቱን ነማ ከሰት አማንቲ ዋን ረቱፍ ዱአቱ ዶቀበት ኢምናክስ ካነሰ ሞቱ ቦታ ይዛል እርጋስ ሲቀባ ሰሙከ ከሳ ዋባሳራ ዋንመት ያድ አማንቲዳን ከነተ ቱ hitif dirbisi rawate galagalte dhuga baata Saran yero da'usheti miti yero du'usheti male randebiya yero da'utun ta yero du'uti የሙላድ ጊዜ ሳይሆን የሞት ጊዜ ነው። ምክንያቱ እድሜ ወደ ሞት ሄዷል። ግን አብርሃም አመነ ይላል ማራታ ከላጂአስ አብርሃም ሂናመነ waaqayyo garuu qajeelummaatti isaaf lakkaa'ee jira akkas wanti dinqisiisaa waaqayyoof dadhabamu hin jiru ilaalaa jiran nuyi saaxinii du'aatti namanna dokteritti namanna raajitti namanna ilaf baak ka dokterim ilaf ka timbiitim ilaf የሚሰማ ሰው ድምጽ ካል የሚሰማ ሰው ራጂ ቢራስ ደርብ ዶክተሪ ቢራስ ደርብ ኢሳ ሲዱፍ የሰገሌ waaqayyo ተመንሽ መጽሐፉ ላይ እኮ መኪና ላኪ አይልም እኮ ያለቀ ፎቅ ላኪ አይልም እኮ
ቆንጆ ባልና ሚስት ላከ አይልም እኮ መጽሐፉ ላይ ተጻፈው ቃሉን ላከ ምኑን ላከ ባካችሁ ተናገሩ ቃል ከመጣ ቃል ውስጥ መኪና አለ ማለት ነው ቃል ከታመጣ ቃል ውስጥ ልጅ አለ ማለት ነው ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ሰው ቃሉ ላይ ካላመነ መኪና ላይ እንዴት ያምናል ነገ የሚጠፋው መኪና ኤርገንጀ ጀረን ሙጫ በሬዱ ተኮ ኤርገንጀ ጃርሳፍ ጃርቴ ኤርገንጀ ሰገሌሳ ኤርጌ ኢሳን ፈይሴ ቦለዱ አኬሳ ኢሳን ባሴ ነመጭነ ከጅሩ ሰገሌ ነራ ከንኬቲ ዋን ነሚጀ ብረደር ቢጀ ፈከኛፍ ዳዊት ተቀብቶ ሲነሳ ዳዊት ላይ የተነሳው የባዳ ሳውን የቤሳው ነው ወንድሙ እኮ ነው ኦቦሌሰ ዛቱረትከ አትቲቢቱማ ከፍፍተ ጀናል ዲባሜን ዱፈጀ ብረደርብ ሳኦል ብረንደርብ hangafoota biran darbe jechana biran darbe qatita wada Goliath siet Goliathin gaddale inka bira darbe warra watama fudhatta amen jedayati ክርስቲያን ጀቸ biran dabaret fausi barbada ጀቸ ክርስቲያን ፌስቡክ አላለፈም የፌስቡክ ንግግር ፎቶ ይለጠፉኝ እኔ ሰው ነው ውሻ አደረጉኝ እኔ ሰው ነኝ ምን አደረጉኝ ማልጎቴ ብረ ደበርታ hinda matanan sabarbaria fasikaw itittu afankai brother buda amen jedayati isa agasitti guru dadamataatti dibshi isa millan sidituuf camma biti mali millan nadita cammaatti dabaledi brother buda ndawda jara brother be jeda itumi ayyan ኢየሱስ የሙስ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ኦቦሌሳ ያዕቆብ ማሌ namni kan biraan isa duuka mana namicha akka dhaqan hin barbaanne እናንተ ወረኞች ከዚህ ቤተሰው ቤት እንዳትገቡ ኢየሱስ ተከደ አራዋን ዱበዳ ወረኞት ፍረ ቤቴን ፍረቶም ወረሶ በዱጋጎት ፓካተላጂያስ ማናከ ከንዱነ ኢየሱስ ዶዌራ ዋቀዮ የሮቶ ኮዶ ኮማል ጎዳ ቤታ namati jaalatu diina kee godha yammus boosse adduwaashan dhugin bira darbii deem jarreen kun akka Yesuus fayyisu hin beekus danda'u hin beekus inni dhumaa amantii guddaa kan qabu haadha Museeti mucaashee billaadhaaf kennuura bineensaaf kennite akka barbaadde godhette dhalatee gaafa ji'a sadii dhattee laga Abbayyaatti gatte eenyutu amanee mucaan koo laga Abbayyaatti ka'ee nama ta'a jedha billaana lagaa qaluurraa bineensi nyaachuu wayya intali mootii fariyoon ana dhiqachuu dhatteetu mucaa lagaa argite mana isaaniitti guddate midhaan isaanii nyaate qe'ee isaanii ture waan isaan barbaadan Israa'eliif raawwate kotta akkas godha birrii lafa ka'achuurra amantii qabaachuu wayya madraki baay'ee qabaachuurra amantii qabaachuu wayya madrakiin Itoophiyaa keessaa kan koyoo ta'e amantiin qabu taanaan nama mana qabalee dhaqeedha lallabaafis amantii barbaachisaadha isa dhaggeeffatuuf amantii barbaachisaadha yeroo tokko tokko namoonni maal jedhu hindubbata malee kan koo raawwatamu kissin yoolu yannoo qaba yoomna raawwattaa jedhe ol yannoo fudhadhu nama keenya jalaa kan dhokate maan karaa waldaatu itti mul'ate karaa namantiin beekamu mee waan tokkon sitti maar fudhattee galta mana keef gargaara kun yeroo mana keetti galtu irraawwatamaan laphee keetta caafamu yeroo mana keetti galtu irraawwatamaan laphee keetta caafamu mee nama cina kee jiru harka namaan kajeelii Waaqayyo harka isaa keessaa siif qaba jedhin naman tatanan fudhacharta shinaman tatanan ututa danate Yesuus sagaleen tokko wallaggaa sidhaqa akka jedhan gamni baasun gardaafoo mana koo jalitun siifin ta'u dubbii kee tokkicha dubbadhu maaloon koo fayya as dhaabate Ameerikaatti fayyise jira na dukkaartu maaltu dhatere amantiin eessatti dhatere nu keessatti waldaa keessatti miti nuyi Waaqayyo irraa fuunee dubbanne isin immoo zawudee faassoo beenuun jettu nuyi Waaqayyo siyyenna isin nuyi jettu amma wallolaa jirra gaabii mana tokko keessa gaabiin tokko jiraannaan mucaa isin harkisaa jaartiin harkifti jaarsin harkisaa wayyoo carraa gaabii sana tokkoyyuu uffatee dhaamochaan baane jechuudha walirraa harkisaa bulu anis naafa ta'uu nan iyyaa jira atis naafa ta'uu jetta ani dubbadhee atiif hin taane ani dubbachuun dhiibne Waaqayyo dubbachuun dhiibne gidduu ta'e har'a garuu akkas hin ta'u inni Waaqayyo jedhe arrasiita